It should not to be there. I see. Iaitu bila buka world chat punya global, Yes. kita lihat dekat world chat punya global tu ada macam-macam. Ada jual video lah, ada cari abang angkat, adik angkat lah, ada nak cari Di world chat. world chat. Saya rasa sekarang benda tu memang Nak cari berlaku di couple, semua platform. cari couple lah apa dan sebagainya. Yes. Memang tidak It look like not ini bukan dating apps tau. This is a game apps. Why should this? Tapi Saya perasan juga. Mencari budak naughty. Yes. It seems Ini like reality ibu bapa pendengar. This is reality. ini game tau. This is not dating app dan sebagainya. Why should this thing? Tetapi yang World banyak chat Roblox pun ada. Oh, ya. World chat Roblox, even kalau kita masuk dalam TikTok live dan sebagainya, kadang-kadang